voin ni sari thariat sang ni somni panga ninga ni khan oime thua thu branch ten bualte daya leimina wanga tang ril tram te thingpui le ame an sema azo awain an ko khoma tang khang te an lom le lunglei le longtai konga bualte le thual thu inkar kong hi tun tha august ni sang ni somni panga atanga min tanin ni tin then fai na an thoka leimin tan tir atangin thual thu oim e hian leimin awanga tangkhang te tan ni tin eitu ran bot sai thina voin thlengin eitur bot sai sakin amamo apiang te oim e hne na in report turin an nge na tangkhang te an lom le oim e in atulanga an manata na thil petu bialtu MLA lalram liana pa puya HPC Vice Chairman V Malsom Tluanga Baka Sub Headquarters OMA Lunglei ZPM Lunglei South Block 2 Disaster Ruaitu Te Village Council Thual Thu Lunglei Le Longtai Sumo Driver Aizol Taxi Driver Le Ming Thup Le Midang Ne Ratangin Thilpek Le Poisa Fai Andon Baka DCSO lunglei atangin leimin awanga tangkhang te cho chum sak tur bu fai bek ni andong boka oime thua chu branch chuan thil petu zong chunga thinlung takin lom thu an sei satia lang thei koi topia son engam sa tan lo oma tihian an ril tram lawin oime thua chu branch ta chuan thingpui le me an bua sai sak ani tihan thingpui le me isem dona tuna hian dal khat le mini somni le panga ani a voin hi ni lai tho chan ni agwas ni sari ni thingpui kha lei hi alamin zel awangin excavator thosa ita chi thosa te po hi hian amin chopa kong hi thil le zel awangin na tho asot mo em a tihian asuak don to mo tilain kong hi aping le zel a tihian na hi achak lo em a tangkhang te po an khongoi thlak le ni ai helai à thingpui kan sema lo chuk tharu le thang lama mi te ro chu kan lo chuk thadon thu wa kan lo chuk pra khuna hian mi engam sa ti nan do a helai hmuna hian kan han semanga athanga kan han son le ga mun thum vela thingpui hi semangai don ni tangkhang te hi an khongoi thlak le mai in rin ni changa tangkhang an ni a tian kong hi tlang don to mo ti lain a han min chop ve zela dal khat le chan ve ni a tian excavator in na hian tho chun som zela seita kan khan na tho hi asot mo em ma an lai to sa te chakko tang hian a han minan tla le a tian lei hi a khat chop zel maya an na tho hi sot mo em ani
छोटू ब्रांच की तरफ से चावल बांट रहा है। ये बोलते हैं तरफ में गाड़ी रुका, कितना गाड़ी भरा वाला ऑफिस से जा सकता है। अभी छोटू ब्रांच की तरफ से चावल बांट रहे हैं। अभी जल्दी आ जाओ, छोटू ब्रांच की तरफ से आप लोग को फ्री दे रहे हैं, जल्दी आ जाओ। छोटू ब्रांच की तरफ से चावल दे रहा है। ओले सुनो सुनो भाई लोग, लुंगलाई BCSO की तरफ से चावल दो बोरी आया हुआ है। अभी छोटू ब्रांच OMA ने अभी बांटने के लिए आया है। किसके पास चावल नहीं है, जल्दी आ जाओ। ओले दात nga le min som pakhat ani a tuna hian BCSO lunglei atangin bufai bek ni engla ya tangkhang te bufai nei lo tak tak eng masa tanom to a heng ho tangkhang te ta na tin branchoi me puta dain branchoi me te chuan DCSO ne na changa bufai kan hu te hian an sema kung nakatang khang te ang masa tan jong kal khoma motor hi an tam tham dewa solai koi lang top thei pialama sota in line ang masa tan lo mani wala na गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी ना क्या बोलो, कौन सा गाड़ी है बोलो ना, कौन सा गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी नहीं, कितना गाड़ी है बोलो ना, बैठा हुआ है, खाना बना के, थैंक यू।